Deco, mnogo ste nešto tihi ovdje, sve nešto upoglasno. Jesu vam dali tata i mame ručak preći? Jesu. Ovo mjesto gdje se nalazi, to se ove crkva, tako. Ali ovo mjesto gdje ova naša crkva se nalazi je najstarije mjesto. Dakle, ovdje je izgrađena na ovom mjestu prva crkva u Vičenici. Ko zna kako? 2000 godina. Evo sad vas pitam, kad čitate tekst, pa je crkva napisano malim slovom, a nekad se piše i velikim slovom. Čemu je razlika? Kad se piše malim slovom, kad se piše velikim slovom? Malim slovom kad je napisano, to znači ova građevina, zgrada. A kad je napisano velikim slovom, to znači da je to naša srpska pravoslavna crkva kao organizacija. Dakle, svaka crkva ima svoje delove. Ovo što je ispod ove terase, to se zove priprata. To je nekad je bilo mesta, zida se ispred crkve. Ovo ovdje da mi sjedimo, to se zove brod. I ima zašto se zove brod. Ovo ovdje se zove, ko zna? Ovo pregled, između broda i oltara. Šta je to? Šta je naslika? Ikone, to se zove ikonostas, koji imaju samo naše crkve, pravoslavne, druge crkve nema. Ovo iza ikonostasa, to je oltar. Oltar je najsvetije mjesto. Tu ne mogu ući nekršteni ili kršteni. Ne mogu ući ženske persone. I to ima zašto. Od devojaka može ući, mogu ući samo one devojke koje su se zamonašile, monahinje, koje su svoj život predale Bogu. Dakle, tamo u tom delu priprati stoje oni koji nisu kršteni. To kad kršteni dospeva ovdje u drugi, oglavali se zbog oglasa, nisu kršteni, nisu pripadnici zajednice crkve. Da ne bi izlazili napolje na ulicu, oni imaju pravo tu da stoje. Ovdje stoje vernici. Kad se ulazi u crkvu, prvo se seliva ovo ikonu, da se vidi čirkove, na ovdje ovdje. Ovom ormaniću koji se zove narod. Posle toga muški idu na desnu stranu, a ženski na levu stranu. I mi moramo to dolazi. Jeste kapirali, jeste? Da, ali ne. Ono Sad prodajte manje. Onako, u oltaru šta se nalazi? Ja bih vas probao, ali moram vas deliti prvo na muške i ženski, a devojko ostane ovdje. A dječaka ne mogu ući oni koji nisu kršteni. Pa da vas ne bi ja delio, da ovdje neće niko ući. Molim? Ako si kršteni, nisi. Neće ja da se. Taj na oltaru, vidite onaj romarić tamo. Tu svešteni priprema ono za pričest, lepi vino. To se zove proskomidija. Tamo desno, kako je navano, vidite napora. Šta je napora? To je hlebčić koji se dobije poslali ljudi, svi koji su pucali. Ima ovdje u centru, ima jedan veliki stol, na tome se služi. To se zove časna trpeza ili sveti presto, kako tome svešteni priprema pričest. Na oltaru imate glavna vrata dvere, to se zove carski dvere. Ovo bih mi rekli leve dvere, leva vrata, ali nisu. To se zove severne dvere. Desne strane južne dvere. Zašto? Zato što je kod našim crkvama oltar uvijek okrenut na istok. A vi znate kad geografija, tako se uči zemljopis geografiju. Kad gledate na istok, sa leve strane je sever, a sa desne je jug. Zato se ova dvoja vrata, pomoćna dveri, zovu severne i južne. Iza, tamo ima jedna klupa, mala jedna stolica, koja se zove Gornje mesto. Na toj stolici sedi sedi Vladimir Radovnik.
u oči Vaskrsa. Ovo je zastav što u crkveni varijaci, znači ima to na pečinu, varijacijsko pokrenje u Djevici crkvi, je varijak Svetog Luke. Ovo ovdje kako se zove? Ovo je kako se zove? Da li neko zna što tu stoji? Zna Andreja, sam uđe prije. Jel Andreja, ko stoji ovdje? A kako se zove to mjesto? Pevnica trava. Onda dođe vladika, pa mitropolit, pa dođe patrijarh. Sad bi trebali presvetiti, kako ćemo poznati vladika? Kad ste ga naučili, ne posvećati lice. Kako ćemo ga poznati? On nosi vladičansku krunu. Vidjeli ste kako sam kao sad to se zove mitra ili vladičanska kruna. Kako se oslobljava, dođe se obratiti vladici, kako, ne znam. Blagoslovite mu reći sveštenik, blagosilja i ljubite ruku, tako. Vladika se oslovljava sa preosvećenim, mitropolit sa visoko preosvećenim, a patrijarh sa vaša svetost. A u čemu razlika između vladike i mitropolita? Isti su po činu, samo je mitropolit, on je vladika u glavnom gradu jedne države. Tako, naša crkva ima mitropolita, ima u Zagrebu, ima u Sarajevu, ima u Beogradu, ima u Makedoniji, ima u Americi. Ako u glavnom gradu jedne države, onda taj vladika nosi titulu mitropolita i malo je više dobro općeno. Nešto drugo kada pita. Ako vladika sjedi tamo, ko sjedi u njegu? Pa te je skine to, ti luku, sad ti meni zaditati u mene. Dobro, tako svako sedi tamo, to kad ima jedan mene. Vladika, da. Kad sedi. Ako ovdje sjedi? Vladika tu kad nije tamo. I tu ne sedi, tu ne sedi. Može, ako bude dobro. Neko pitanja? Luka bude ponekad. Pita se, Marija, ovo je Vatanečka crkva, to ste rekli. Da. Ali se Bog daje na crkvi svoje.
Jesu bili dobri velja, šta mi je? Super, za djeca uvijek pošalju. Ima slabo čitatelja. Najmlađi nastavnika. Dobro, s tim to se čuli. A ovo je ovdje prije, samo ne radi. Čisto ne znam da će ovo služi. A ne čujem, ne čujem. Ovo je bolje. A to što ovi ljudi koji su glavni crkvi koji su na ovom poslu. Kada postane na kraju. Dobro djeco, ajde sad vidim. Ne, Jelena, evo. Jelena, da ti malo podelim te paketiće i posle a ja ću sad doneti čaj da popijem. Po jednu svećicu prema paketiću. Što je jedno?